Erokamano nyakwar mogum ketira mogi TV en sapar mar odhiambo chenro en marka gi kacha nyinga Ochieng Emmanuel Wenge koro rango od bura mar kaunti ma Migori kodong mana seche machuok kende to gitimo yiero mar speaker mar od burano ka penjo maduong' en kit speaker ma MCS ma kaunti ma Migori biro yiero. Jatend kweth mathoth od bura mar kaunti no Ken Ouma wacho ni gibiro yiero speaker man kod ng'eyo malong'o kakitayo chenro mag od bura kendo mabiro rango makare weche mamulo MCS ma kaunti no kendo tiyo kod geyo makare ka okode oduon buche magiwuokie. Kado beno od burano dagi chiwo nyingi jogo beno chwalo kwayo margi kadwaro komno maling'ling ma ok tine ji 10 oro kwayo kaka jaloch biro bedo speaker mar 4 mar od bura kaunti ma Migori chakre higa mar 2013. Remember when we impeached the former speaker, we impeached him on grounds of management challenges. So that is one of the concerns that we would want to see in the speaker that we are going to elect. We want a speaker who is conversant, one with the law, conversant with the members' welfare, conversant with the party issues. Ninawaomba wananchi muwe watulivu. Uamuzi wenye tutafanya ni uamuzi wa busara na tutachagua speaker mwenye atatuweka mbele. Si yule speaker tena siku moja mbili muone tena kunatokea fujo. Tunataka tuheshimike vile tuna jina la waheshimiwa. Tukiwafanyia uamuzi kipindi hiki tutawafanyia uamuzi bora. Josiasa masiro jatend piny Kenya William Ruto kod jalup Rigathi Gachagua kone jod bura maso kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo miyo thegre kod timbe gone mar gin siasa mag ich lach mag geto godo mana ich giwegi ka gilose gwenge mag Kap Kawa yo Sumerwa ma yudore kar chung bura ma Cherangany e kaunti ma Trans Nzoia kotelni kod jakom jodong agulu mar Gikuyu bade ma ho mar Okako koni siasa momondo biro chenro mag dongruok magitimore mana ndalo achiel bang' jod bura moko thir kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e weche mag siasa. Wandani wa rais, mimi nataka kuwaambia hivi, nyinyi wajumbe, masenators na magovernors, muache kukonganisha rais na Rigathi Gachagua. Tuko pamoja kwa hiyo? Na nyinyi wale ambao ni wajumbe kutoka Mount Kenya, muache kukonganisha naibu wa rais Gachagua na rais. Nataka kuwaambia kwa sababu tumetoka mbali na tunaenda mbali. Kwa hivyo ningependa nyinyi wajumbe ambao mko na fitina mingi, muacheni fitina hiyo, mchape kazi ambao mlichaguliwa na wananchi. Hii serikali yetu ambao tulitengeneza bado ni changa sana. Kawantiri weche machal kod mano Governor County ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo kwa jatend piny Kenya kod jalup Rigathi Gachagua Murudin kendo los pogruok moramora manyalo bedo e kindgi kaka yo mar chiwo thuolo ne dongruok ma pachoka. Kane lose kanisa mar Full Gospel ma Milimani Isiolo yango ni pogruok e kindgi nyalo pogo piny Kenya kendo chendo mag dongruok yango pogruok mose chako neno mabende koro kelo paro mag jatend piny Kenya mano sidero tayo Uhuru Kenyatta kabendo kwayo jokandho mondo lemne jotelo kod oganda jo Kenya kanyakla. Mimi najua uko juu iko shida kidogo na mimi ningependa kuambia rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pamoja na naibu yake Rigathi Gachagua, hii kiti walipata katika hali ngumu sana, walipitia changamoto mingi sana, wakaombea Mungu na Wakenya. Sasa wamepata viti, wamekalia viti, wasiturudishe kwa ile mambo ilikuwa inafanywa na ile serikali nyingine. Mnakubaliana na mimi? Mnataka kuona wakipigana? Wakipigana wananchi watasaidika? Tunataka mahali wako leo wasikie. Watu ya Full Gospel wamesema hawataki kuona Rais Ruto na naibu wake Rigathi wanapigana. Wale ambao wanatafuta biashara hapo katikati lazima wakemewe kabisa. Kusema shetani ya kwa sababu wakianza kupigana wata lose focus katika huduma ya wananchi, wananchi wakose huduma, alafu miaka 5 iva hili ishi. Jotelo mawuok e himbo mar Kenya jo Uganda waluya mondo riwre kanya achiel mar siro achiel kuomgi
mondo mi obi ota piny Kenya kinde mabiro. Kagilose gwenge mag Luanda e kaunti ma Vihiga. Jotelo golero dwachgi mar keto tenge pogruok mag siasa mosenene kind jotelo kendo miyo oganda go olos kod duol achiel. Bende gikwedo paro mar chik mar rekomenda mag 2024 2025 kagiwacho ni en gino mabiro hinyo jopiny e yor choko osuru. For us to make a difference, we must work together. We must go out there and talk to other people. Huyu Mera amewaambia hata tukipata kura ya Waluya 100% in one basket bila wengine, lazima tuende hapa kwa jirani zetu wa Jaluo tushirikiane, tuende Rift Valley tushirikiane, tuende Central tushirikiane, kila mahali ndio tuweze kunawiri. Wakati umefika wa kuhakikisha sisi sote kama viongozi kutoka sehemu hii yetu ya magharibi tunaongea kwa sauti moja bila kuzingatia tofauti za vyama vya kisiasa. Ile miswada ama proposals ambayo itakuja kuweka taxation juu ili iende kuumiza mwananchi wa kawaida, bei ya maisha iendelee kupanda, hiyo tutakataa, na naomba wabunge wetu wote tujiunge, tuongee na wananchi, na tukifika pale kwa bunge tutoe sauti yetu, na najua rais atasikiza sauti ya mwananchi. Riwruok mar jopuonjre mbalariany ma Nairobi mong'ere kaka University of Nairobi Students Association koro dwaro mondo piny owacho okaw okang' manyalo tieko ywaruok manie tend mbalarianyno, gino ma oserocho chenro mag skundno. Kata bang' duol mochung'ne chenro mag mbalariany dwaro mondo jalup chancellor ma mbalarianyno Ngire Stephen Kiamo dhi e yweyo, nyaka sani Kiamo pod otamore kawo thuolo mar yweyo kowacho ni chikno ne ok okete winjruok e yo makare kendo dhi ataro gi chike mag duol mag mbalariany mag UN. We have been told that as the students we don't have any business meddling in administrative or management issues. But our question is, shall we keep quiet and watch as everything fall apart? Shall we keep quiet when we cannot get services that we have paid for? Shall we keep quiet when our students are not being taught because the lecturers are confused as to who is running the school, as to who is giving instructions? As the student representatives, we are saying that we shall not keep quiet. Part of our mandate is that we shall voice the muffled voices of the students. We are asking the Public Service Commission and the head of Public Service Commission to weigh in on this matter. Reason being, the students are now at unrest. The moment he's asked to go on leave, he sends a memo telling that anyone who partakes in this cake will either be apprehended or suspended from the university. That is why we are working on, some students are working on anonymity. We want the rule of law to reign and the government to give us directives. Jotele county ma Kilifi kutenle kod jatend migao Aisha Jumwa riwo lwedo okang' ma gavana county no to kod ma Mombasa goyo kum uso moguka e counties go. Gavana Abdulswamad Sharif Nasir ma Mombasa kod Gideon Mung'aro ma Kilifi ne goyo kum uso moguka giwacho ni gisero chonge mar owere mathoth kanolo segwenge maganzi. Aisha ucharo jotelo mawuok Embu machano dhi e doho mar kwedo kum go. Kokil George Kithio yango chung'ne counties go e doho poni jotelo ma Embu biro kawo okang' mar donjo ne county ma Mombasa kod Kilifi. Wakienda kotini kupinga mambo ya hiyo bani ya muguka, kusitisha kuuzwa kutumika kwa muguka hapa Kilifi. Mimi mwenyewe nimesema kwamba nitaenda bure, kusimamia ya kwamba hakuna muguka ambao utauzwa Kilifi. Tumekuwa na mazungumzo, tumeongea, na jana alitoa ile executive order kusema ya kwamba muguka ndani ya Kilifi County marufuku. Na sisi tukasimama na yeye kwa hilo. Na sikusema tu tuandike ama atoe executive order ilaki hivyo. Hiyo ni sheria hivi sasa na ni lazima ifuatwe, na wale ambao bado wanapitisha tumesema askari wetu wote wa national timu yetu ya security hapa county na ile timu ya Mheshimiwa Robert Mung'aro ambayo ni inspectorate hapa kwetu Kilifi County watashika doria katika kila mipaka.
Jotele kaunti ma Embu jopur kod Joan Muguka osingo mar medo kedo mondo migidhi nyime kod uso Muguka mosekelo dongruok e gwenge mag Mbere. Manin seneta ma Embu Len Kivuti mano bagoro mechiro maduong' ma Kiritiri miuse Muguka okwedo weche ma jotelo mokadho. Mabende wuok kadho na mchumbi lieko ni Muguka en yath ma meroji. Kivuti wacho ni Muguka ma en kido mar mira en mondo miuso kendo konyo e siro familia mathoth modak e gwenge motuo ma kaunti ma Embu kendo puodhe pachoka. Gisingo madhiedo ka gikwedo kumar uso Muguka e gwenge ma kadho na mchumbi ka gikwayo johala mag Muguka mondo mi ohore mos ka girito ng'eto mar doho. Muguka is not a drug. A lot of research was done before the act was enacted. I can assure you that. And the records are there. Muguka has been, Mira has been tested in so many aspects. And in fact, there are even products of Mira which are in the market, even in Europe. Products which are processed Mira products, leave alone the actual Mira that we chew normally. Sisi tumesema, sisi tuko ndani ya katiba, tutauza Muguka yetu tukiwa ndani ya katiba, tumekubali vile katiba inasema. Na kwa hivyo tunaomba hata Rais Mheshimiwa William Ruto, tafadhali ingili ya maneno. Serikali ya kaunti ya Mombasa ni serikali moja katika zile serikali 48. Kwa hivyo tunaomba uingilie tafadhali, ndio hii maneno iishe na biashara yetu iendelee. Pinyowache kaunti Makwale kod pinyowache mamalo cha kuchenro mar pogo taulo mag ria ne jopuonjre manyiri manie skunde mag pinyowache kaunti no. Kanuloso skund primar Makwale kinde nyasi mar puonjo lere kinde ria, gavana Makwale Fatuma Shani owacho ni taulo mag ria ibiro bed ka ipoge skunde duto mag pinyowacho manie kaunti no kaka yor kelo yot ne jopuonjre manyiri kinde mag ne ria kendo chiwogi ne githuolo makare mar somo. Jalep komishona Mama Tuga Lasindemo owacho ni maleo paket 25,000 biro pogi ne jopuonjre go e gwenge Mama Tuga. Asanteni sana. Hivi Kwale County tayari tushapokea, ziko katika himaya ya County Commissioner na hivi karibuni zitaanza kusambazwa katika mashule yetu yote. Tuna kamati ambayo inahusika kuhakikisha ya kwamba zimepokewa na zimewafikia wanafunzi wetu katika hali inayofaa. Uendelevu wa kupata soda au pads, tufanye hata kama ni kila mwezi mtoto apewe hata packets 2 ama 1, lakini iwe itamsustain kiasi.